Mega like shout out everyone guys. What's up, what's up? Thank you for coming. Maraming salamat po sa pagbisita, pagsama at pagsuporta sa aking munting tahanan. May naot na inyong ayun, nakita na ako. I saw it in my own eyes. This one right. Ay, pasok. Dancing in the moonlight. Ayan, dancing in the moonlight daw. Power ba ito? Ayun. Ayun naman pala eh. Pwede ka naman pala dyan eh. Kita natin. Ayan. Ano. Ay, sorry. Ayun ka naman pala dyan eh. Pinahirapan na pa ako eh. So guys. Okay guys, it's time to eat now. Guys, para ako may halak guys. Kawawa naman ako. Hindi kayo naawa sa akin guys. Ayan guys, na-set up na guys. What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. Ayun no, 13 minutes. Tsaka lang intro. Ito muna tayo guys. So, pasarapin natin ang ating kainan. Dance tuloy. Let's. Ayan guys. Sarap ng... Tignan natin kung ano ang ating ulam. Ayan, fish and tofu. Fried fish and tofu. Then also I have utan Bisaya. Ayan, utan Bisaya. Wow, ang sarap nito, utan Bisaya. And with matching rice, little bit ice, and egg. Wala akong kutsara. Make it up, shout out guys. Thank you. Yan guys. Simulan natin ang hab-hab. Hab-haban tayo guys, hab-haban. Bahala na yung mga politika na yan. Mag-hab-haban muna tayo. Ano? Ito guys. Sarap yung kainan na may kwentuhan. Kahit ganito. Ayan. Santa siya first. Ayan guys. Thank you, shout out guys. Thank you for the support.